Ikaze nanone kuri M247 TV, ariko reka dutangire tukwifuriza kugomeza kugira ibihe byiza, tunakwifuriza kugomeza kugira ishya n'ihigwe, ndetse tunagushimira wowe wakoze subscribe kuri M247 TV, kandi nawe utarayikora turagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ibi biganiro bya M247 TV ujye ubibona bigisohoka, ndetse nawe utameze neza tukwifurije kumera neza aho waba uherereye, wowe waba udukurikira uri mu Rwanda se cyangwa se hanze yarwo. Ibisanzwe nta kindi kiba kitugaruye, agakanya tugiye kukubwira ku magambo akomeye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, uyu nguyu akaba ari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yasubije umudepite w'Ububiligi witwa Lydia Mukebere-Ngoyi wanditse ku mbuga nkoranyambaga anenga ko u Rwanda rwahawe kwakira shampiyona y'isi y'amagare, ndetse uyu mudepite akaba yavugaga ko u Rwanda rutari rubikwiriye kuko ngo rufasha imitwe y'iterabwoba, kandi ko ngo rubangamira ndetse rukanahonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bityo ko u Rwanda rutari rukwiye kwakira aya marushanwa akomeye ku rwego rw'isi. Ariko Nduhungirehe nawe ntiyaripfanye, yaje kumusubiza amagambo akomeye, aho yamubwiye ko bamwe mu magambo yamubwiye ko genda unywa amazi ashyushye biraza gushira. Ni amagambo Nduhungirehe yatangiye, aho yavuze ko uyu mudepite yarengereye cyane, ndetse aza kumusubiza mu magambo make ariko akomeye, aho yaje kumusomera bitewe n'uko uyu mudepite wo mu Bubiligi yari yanditse ku rubuga rwe rwa X, yandika ko u Rwanda rudakwiye kwakira amarushanwa akomeye ku isi, ahubwo ko rukwiye gukumirwa nk'uko Uburusiya bwakumiriwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasubije umudepite w'Ububiligi witwa Lydia Mukebere-Ngoyi wanditse ku mbuga nkoranyambaga anenga ko u Rwanda rwahawe kwakira shampiyona y'isi y'amagare, ariko Nduhungirehe nawe yamubwiye ko bagenzi be b'Ababiligi bitabiriye iri rushanwa mu Rwanda bo bishimye kandi nta kibazo bafite. Lydia Mukebere-Ngoyi yanditse ku rubuga rwe rwa X agaragaza ko u Rwanda rutari rukwiye kwakira cyangwa se kwemererwa kwakira shampiyona y'isi y'amagare, arushinja guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, akifuza ko ruhabwa akato mu mikino nk'uko byakorewe Uburusiya. Nta magambo yakiriwe nabi n'Abanyarwanda benshi, ndetse mu kumusubiza Minisitiri Nduhungirehe yagize ati: Madamu Mudepite, Ababiligi bagenzi bawe bari i Kigali baragutashya cyane. Umukinnyi wanyu w'indashyikirwa Remco Evenepoel nawe yatsinze ku nshuro ya gatatu yikurikiranya mu bagabo, aho mu gusiganwa n'ibihe, ndetse ibingibi byose byagakubereye isomo. Nduhungirehe nanone yakomeje agira ati: ahasigaye usome ku mazi ashyushye ubundi biraza gushira. Shampiyona y'isi y'amagare iri kubera mu Rwanda, aho iri kubera i Kigali, akaba ari ku nshuro ya mbere ibereye muri Afurika, ndetse ku ikubitiro ikaba ikabera mu Rwanda nyuma y'uko yarashize imyaka myinshi ibera cyane cyane mu bihugu by'i Burayi, dore ko ikunda kugera mu bihugu byo hanze y'u Burayi gakeya. Ku nshuro ya mbere ije muri Afurika ihise ibera mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Iyi shampiyona iri kubera i Kigali kuva kuri uyu wa 21 Nzeri, aho izageza ku wa 28 Nzeri 2025, ndetse ikaba ari ubwa mbere ibereye ku mugabane wa Afurika mu myaka 104 imaze ikinwa. Ku wa 18 Nzeri umwaka wa 2025, Ababiligi barimo abagabo n'abagore bahagurutse ku kibuga cy'indege cya Zaventem, ahangaha akaba ari i Bruxelles mu Bubiligi, ndetse abangaba bitabiriye shampiyona y'isi y'amagare babwiye itangazamakuru ko bafite amatsiko menshi yo kugera i Kigali, bagatangira ingendo z'igare rya VTT, ndetse bagatangira no gukurikirana iri rushanwa. Kuri wa 21 Nzeri 2025 nibwo hakinwe igice cya mbere cy'irushanwa, aricyo cyo gusiganwa n'ibihe mu bagabo ndetse no mu bagore, cyangwa se icyo bita individual time trial ITT, aho Umubiligi Remco Evenepoel yegukanye umwanya wa mbere, ndetse na mugenzi we Van Wilder Eran akaza kwegukana umwanya wa gatatu. Ni ibintu byashimishije Ababiligi benshi baje gushyigikira abakinnyi babo mu Rwanda, aho wabonaga amabendera y'Ububiligi menshi ndetse afitwe n'abana, aho isiganwa ryasorejwe kuri Kigali Convention Center, ndetse abaganiriye n'itangazamakuru bagaragaje ko bishimiye kugera mu Rwanda, ndetse ko basanze ari igihugu cyiza gifite abantu beza, gifite umutekano, ndetse ko bitandukanye n'ibyo babwirwaga.
Hashize igihe u Rwanda n'Ububiligi bicanye umubano mu bijyanye na diplomasi bitewe n'uko iki gihugu cy'i Burayi cyakoze iyo bwabaga kigashaka gukomanyiriza u Rwanda ku rwego mpuzamahanga kirushinzwe guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ari ibintu bitashimishije u Rwanda na gato, ndetse ibintu rukaba u Rwanda rwarakunze kubihakana byivuye inyuma, ndetse bakavuga ko ibi birego nta shingiro na ritoya bifite. Kuva u Rwanda rwakwemererwa kwakira shampiyona y'isi y'amagare yanatangiye kuri iki cyumweru, nabwo bamwe mu bayobozi bo mu nzego zitandukanye mu Bubiligi bagaragaje kutishimira ndetse bagaragaza ko u Rwanda rutari rukwiye kwakira iri rushanwa rikomeye ku isi, ndetse byamenyekanye ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rwambugwe iri rushanwa, ndetse ibyo bagerageje gukora byose byaje kuba iby'ubusa, ahubwo u Rwanda rwemererwa kwakira iyi shampiyona ikomeye ku isi, ndetse ikaba yaranatangiye, nubwo bimwe mu bihugu by'i Burayi cyane cyane mu Bubiligi bitigeze byishimira ko u Rwanda rwahabwa amahirwe nk'aya ngaya. Tukiri ku bivugwa ku Rwanda n'Ububiligi kandi, umunyamakuru Steven Versus, ubu nguyu akaba akorera televiziyo ya VRT News y'iwabo mu Bubiligi, nawe yaje kwikoma u Rwanda ndetse anashinja u Rwanda ko rwanze kumwakira ndetse ko rwamwimye uruhushya rwo kuza gukurikirana shampiyona y'isi y'amagare, ndetse ibi ngibi yaje kubitangaza ubwo yabyandikaga nawe ku mbuga nkoranyambaga, ndetse akanabinyuza ku itangazamakuru yakoreraga, avuga ko u Rwanda rwamwangiye kwinjira mu gihugu. Uyu munyamakuru avuga ko kuwa kane w'icyumweru aribwo yagombaga kuza mu Rwanda nyuma yo kwemererwa kuza gukurikirana iri rushanwa, ndetse na Minisitiri wa Siporo biciye mu muhuza wo mpuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare UCI, ariko ibi byose byaje kuba ubusa. Uyu munyamakuru avuga ko yangiwe kwinjira mu Rwanda. Ubwo yabwiraga ibitangazamakuru by'iwabo yagize ati, guverinoma y'u Rwanda yabujije sosiyete y'indege yagombaga kuntwara kutanyemerera kwinjira mu ndege. Uyu munyamakuru kandi avuga ko u Rwanda rutigeze rusobanura impamvu yatumye u Rwanda rumukumira ku butaka bwarwo, gusa avuga ko kiriya cyemezo gishobora kuba gishingiye ku nkuru yagiye akora zinenga ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu gukomeza gusobanura ndetse yungamo yagize ati, kuri iyi nshuro nanone turateganya gutanga amakuru mu buryo bunenga igihugu kizakira, aho ngaho yavugaga u Rwanda, ndetse bwa nyuma na nyuma cyamaze guhinduka ubutegetsi bw'igitugu. Uyu munyamakuru ukorera VRT News abinyujije ku rubuga rwa interineti rw'iyi televiziyo yavuze ko yasabye ibisobanuro ubuyobozi bw'u Rwanda ku cyatumye rumwangira ndetse rwangira uyu munyamakuru kuruzamo, ndetse ko ari kuvugana na UCI ndetse n'abashinzwe ububanyi n'amahanga kugira ngo arebe ko yakwemererwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko nta bisobanuro ibyo ari byo byose u Rwanda rugomba uriya munyamakuru cyangwa se igitangazamakuru akorera, kuko ntacyo bari cyo. Mu gusobanura ibi ngibi Nduhungirehe yagize ati, u Rwanda si rwo rugomba ibisobanuro, twebwe nta muntu umwe tugomba ibisobanuro. Ntirugomba ibisobanuro na bitoya iriya televiziyo yo mu Bubiligi cyangwa se guverinoma y'Ububiligi, ahubwo kiriya gitangazamakuru cya VRT News n'umunyamakuru wacyo nibo bagomba kwisobanura kuri uku kugerageza gushyira ibinyoma ku Rwanda, ndetse akaba ari ibinyoma twakwita mpuzamahanga. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko u Rwanda rwateguye shampiyona y'isi y'umukino w'amagare, ariko ibijyanye n'abanyamakuru bazabikurikiranira ndetse bakaba bariyandikishije, kandi ko u Rwanda atari rwo rubishinzwe, ahubwo ibyo byose bikorerwa muri UCI. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko iki gitangazamakuru cya VRT News cyagerageje kurenga ku mategeko, ndetse yandika umunyamakuru wa politiki uzwiho kuba amaze igihe avuga nabi u Rwanda, aho bashakaga kohereza umunyamakuru ukora ibya politiki aho kugira ngo bohereze umunyamakuru uvuga iby'imikino. Mu kungamo, Olivier Nduhungirehe yagize ati, nyuma yo kubuzwa kwinjira mu ndege ya CN Brussels, umunyamakuru Steve Versus ntiyigeze agerageza no guhisha imigambi ya politiki. Yabwira itangazamakuru ryo mu Bubiligi ati, twari twarateguye kandi gukora inkuru zinenga igihugu cyakiriye ndetse cyamaze guhinduka ubutegetsi bw'igitugu. Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda nta n'umwe agomba ibisobanuro, ndetse Nduhungirehe yaje kuvuga ndetse yamagana ko amahanga adakwiye kwivanga mu mitegekere y'ubutegetsi bw'u Rwanda,
kandi ko nta na kimwe kibareba muri bo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yavuze ko mu bigaragara umugambi uriya munyamakuru yari afite ntaho wari uhuriye na shampiyona y'isi y'amagare, ahubwo icyamugenzaga cyari kirenze kuza gukurikirana shampiyona y'isi y'amagare, ahubwo yagenzwaga no kuza kubyuharabika ndetse no gushegesha no gusebya u Rwanda, ariko nawe birangiye uwo mugambi we uburijwemo.